Keyinki hadis İmam Bayhaqi rivayet kılgan hadiste mına ошондой эле маселе келет. Бирок ал жерде إذا كان ليلة نصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه فلا يسأل أحد شيئا إلا أعطيه إلا زانية بفرجه أو مشركا deyil. Günahsın geçiren bardığın birok özünü ferci menen zina kılgan zaniyanın jana müşriktin günahsın geçirbeym deyil. Soykup olup iştegendin zinasın geçirbeym. Birok berde zaniye soykup ayal dep aytılып atat. Soykup erkekler kanday bolot anda? Günahsın geçire ber olardыкын. Ayalda ayttıdır da beri erkek aytpaktır. Kim aytıp beredi şunu? Soykup ayaldın günahsın geçirip deptir, erkek aytılbaptır. Erkekler soykup kılsa bolaverebi. Ettep bugünkü jetip alsa günahsın geçirip etediken. Hem ne üçün? Bırak bir ayal aytpaptı, erkek aytpap turuğa deyim de. Zina kılganda erkeklerge köpünçe bilinbey kalat. Ayallarga daroo bilinip kalat. Boyuna olup kalat da. Ana zina kılgan adamların ürpünde saltında erkeklerge azamatlık, jigitlik deyip maktanat bireulер. Oy şunday dep. Ayallarga adamdardın bardığı dinler jok dele astagfirullah dep aytışat da. Al endi uğurluk meselesinde ayallar ançam uğurluk kılsa ayal kişi dep geçirip koy berdi da erkek astagfirullah jaman görülöt. Demek uğurluktagı aram erkek ayalga, zinadagı aram. Bирок zina ayallarda ögo biter şermendechiliği güçlü olsa, uğurluk erkeklerde ögo biter şermendechiliği güçlü. Bir ököten aram. Ошол себептен бул жерде ayalda ayткан менен erkekке да ayalga да бир дейли aram. Dokuzuncu hadis Hazreti İmam Bayhaqi rivayet kılat. Ahrajal Bayhaqi anil Ala ibn Harf an Aisha radhiyallahu anha qalat قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم من الليل فصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض فلما رأيت ذلك فقمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال يا عائشة أو يا خميرة أظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاس بك قلت لا والله يا رسول الله ولكني ظننت أنك قبضت لطول سجودك فقال أتدرين أي ليلة هذه قلت الله ورسوله أعلم قال هذه ليلة النصف من شعبان إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة نصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويوخر أهل الحقد كما هم dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam jönündө Ayşe nebez aytat. Bu jubayların ortasındagı okuya. Gündördün bir tününde Peygamberimiz turup namaz okudu deydi. Sajdaga ketdi. Sajdada turaverdi. Men ölüp kalıptır da oylapım dedi. Canı ketip kalgam da oyladım dedi. Sajdadan kıymıldaba koydu deydi. Akırı turup barıp çıpalağın kıymıldatsam çıpalağı kıymıldadı deydi. Karap duruş gerek, ayalıp özü karap duruş gerek. Tonkoy ölüp kalıp, ana ertemeden katıp kalıp. Oşon üçün kıymıldatıp görüş gerek bir yerlere. Barıp çıpalağın mınday kılsam çıpalağı kıymıldadı dedi. Lan ta türübükken dep gelip kayra jattım deydi. Uqta da teki takajda okuwatadı. Anan namaz bütkönde aytdı ve Ayşe dedi deydi. Ya Hümeyra degeni, ya Abbaq degeni. Hümeyra Arap dilinde kızıl dep aytılınat. Arap dilinde ayaldan Abbaq suluğu olsa, öy Abbaq dep aytsa göz tiyip kedebe dep korkuşup, öy kızıl dep aytışkan. Öy kızıl dep aytdı deydi. Abbaq degeni al. Peygamberimiz Aleyhisselam seni, Peygamber seni kıcalat kılıp, sana birazrak kıyanat siyahtı kılıp, taştap koyup, başka jaga ketip kalat dep oyladın mı deydi. Sen jalgız taştap ketip kalat. Sözgө turup koyot dep oyladın mı sen? Dep atat da. Emnege meni kütüp izlep kalıp gelip kıymıldatıp gördün?
Мынтип карасаң жок. Мынтип карасаң намаз окуп аткан экенен келип карадың, сен ойлодуң го чамасы башка жакка кетип калып, сөзгө турбай койду. Деп ойлодуңбу деди. Дегенде Айша энебиз айтты, "Жок, антип деле ойлогон жокмун. Сизди өлүп калыптыр деп ойлодум" деди. Жаныңыз кетип калды го деп ойлодум. Кыймылдабай сажда кылып калдыңыз эле, мен тынччылык эле болсун деп барып кыймылдатып койдум деди. Uzun сажда кылганыңыздан. Дегенде Пайгамбар алейхиссалам айтты, "Айша, бүгүн кандай түн экенин билесиңби?" деди. Дегенде Айша энебиз айтты, "Аллах Таала жана анын пайгамбары билүүчүрөөк" деди. Азыр кээ бир адамдарда бир маселе сурап билесиңби десең, "Мен өзү билбейм, бирок айтып көрөйүн" деп оюн айта берет. Өзүм билбейм, бирок айтып көрөйүн дейт. Илгери бир депутат мен өзүм көзүм менен көргөм. Мыйзам талкууланбаса бирөө чыгып айтып атат, "Мен өзүм мыйзамды окуп көргөн жокмун, бирок пикирим айтып кое берейин" деп атат да. Кантип айтасың пикириң? Балким жазылып калгандыр тияка. Анын сыңарындай бирөөлөр ушинтет, "Мен айтып көрөйүн, өзүм анткем жок. Аллах жана элчиси билүүчүрөөк" деди. Билбейсиң болду. Дегенде айтты Пайгамбар алейхиссалам, "Бул Шаабандын 15-чи түнү, бүгүнкү түндө айтты, ушул түн" деди. Аллах Таала ушул түнү пенделерине карап, күнөөсүн кечирүүнү тилеп истигфар айткандардын күнөөсүн кечирет. Жана Кудай Тааладан ырайым талап кылгандарга ырайым кылат. Ал эми кек сактап, кекчил болгондорду кечиктирет Кудай Таалам деп айтты дейт. Имам Байхаки айтат, "Хада мурсалун жайидун." Бул дагы жайид, жакшы мурсал дейт. Мурсал бул иншалла кабыл болгон хадис. 10-чу хадис Имам Байхаки Макхулдан айтат, бул мушрик жана жанагы көрө албас адам жөнүндө айтты, урматтуу бир тууган, мына ушундай эмне 10 хадис ушул жерде келген. Ал эми сахабалардан риваяттар өтө эле көп, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн эмне болуш керек? Ушул күнгө эгерде сүннөт деп этикат кылып албасак дагы, бирок ушул түндө фазилет бар деп ибадат кыла турган болсок, иншалла, урматтуу бир туугандарым, иншалла жаман болбойт деген пикирдебиз. Ал эми андан башка дагы көптөгөн маселени айтып, бир канча дубалардын түрлөрүн айткан. Булардын бардыгын айта бере турган болсом, дагы адамдар кетип калат деп чочулап коркуп калдым, эки чыгып кеткенден кийин. Ошон ушул жерден токтотуп турсам, иншалла, урматтуу бир туугандар, мен ойлойм, иншалла жакшы болот деп.